Gospodine general, da li će muslimani iz Bihaća još dugo provocirati srpsku odbranu na području Ribića i tamo dalje? Hoće sve dok ne budu totalno poraženi kao u Srebrenici i Žepi. Tad se gore palilo 8 tenkova i krenuli su. Negdje oko 8 ili pola 9 ujutro, kad je već skoro križ padao, Rahmetli komandant rekao na uređaj Hariju: Rahmetli, pao je križ. Pa šta sviraš? Vidi gore kod Umprofora i pobio one četnik. I tad je komandant bacio meteorola, krenuo je gore na križ. Međutim, Hari je usto, stresao je Rafal, tamo je lisca RPG-om pukao i tako da smo, znači, bili otkriveni, pošto smo bili svi frontalno razvučeni, morali smo napasti. Da smo mi u tim momentima izbili njihove linije, duple te linije, izbili gore, zauzeli automatski vozni park Ratka Mladića, 2 Puha, Pizgauvere, jedan Suzuki, Jeep, ma sve smo uzeli, znači vozni park. Hamze, predvođenje Hamzema, znači zalomili smo s leđa, skroz tamo sa ovim vijencom, zauzeli njihove sve položaje, a oni su među vremenu svi ostali na ovom ovdje terenu, znaš. Tu su ostali. I sad smo mi zauzeli gore. Oni su se jednostavno izgubili. Oni nisu znali gdje su, ni šta su, ni ko su. Ni šta je snašlo. Zadnja naredba generala Mladića je bila: braće, spašavajte žive glave. Mi smo ovdje sa podvuka kod njih, od drugih su od ozgona gonili i oni su sami od uda, jedni su sami ubijali. Mi smo izvalili na vojničku predaju, oni nisu htjeli. Više je bilo slučajeva koji su sami ubijali sa bombama, nisu htjeli predati. Gore je bio stacioniran Umprfor i bila je njihova osmatračnica sa koje je lično general Mladić rukovodio sa njihovom akcijom, s njihovim napadima. Sve do naše kontre, znači gdje je i ranjen. Evo i kreću. Sad ne stići, neka. Nek pripremi. Pripremi tamo, lace! Kad smo mi krenuli u taj kontranapad, on je pobjegao, i to nije pobjegao svojim puhovima, znači ostali su 2 njegova džipa na Mercedes Puha, nego u nekoj ladi nive, onoj dole, niz ovaj Čulumog, znači glavnim tim putom, nego je ošao ovamo sa ovim žutim putom. Sa Hasanovom. Red. Evo sad na jednom zarubli kaže da mali Čulum prolazi oko živih, treba sve začetiti. Eto četnika kod Slavog Veseja. Sedu, vežu se brzinski, Salahu Ekber. Još što je interesantno, tog jutra se potrefla i u nas i u njih zelene trake. Jest. Razumiješ? I onda smo se izmiješali, uniforma maskirna, ovakva, onakva. Onda te trake, znak raspoznavanja isti, pa on ide, trči, ne zna ni koja, kaže: pomaga je, braće, vamo dole Turci kolju. Bravo, Remzo, bravo! Ko je to gađao plat? Udri! Tako da su oni, znači, bili prinuđeni da se povlače ovom prema Umproforu i dole kroz ove jarkove se izvlače. Znači, nije bilo dalje odavde gore. Tu su Gazije odradile dobar dio posla. Onako baš viteški njih par je stalo za ove rastiće. Iako je tu bila masa četnika, znači nije bilo dalje gore prolaz, nego tu i povlačenje dole. Izlazi gore, eno i još bježe, još jedna četa bježi. Brže da ide i više ulijevo, Renzo, ne moraš ići u Umprofuru. Idi više ulijevo da ih dočekaš dole kad počnu bježati iz jarak. Hajde brže, požuri, molim. Znači u našoj kontri zadnja njegova naredba je bila: braćo Srbi, spašavajte žive glave ko može.